Di ste društvo, dobrodošli u novi video. Moj osmijeh na licu sve govori. Danas vozim Audi Quattro. O da, to je ta njegova turbina, famozna. Evo gore imamo Forest Rally 000, znači krećem uskoro. Vjerujem da će me auto ostati bez teksta. Kakav start, on me primio. Pogon na sva 4 kotača, da. Baš se osjeti. Op. Dobre, živi smo. Tek smo krenuli. Vozimo negdje po Skandinaviji. Kako se osjeti ta glupa B. Iako ovo je bio prvi automobil. Znači prva generacija Audi Quattro. Prva generacija. Još je nastao jedan još ultimativniji Audi Quattro S1 i njegov nasljednik E2 koji je zadnji zapravo, budete vidjeli. I to ćemo danas voziti, ali prodajemo ovo. Kakva turbo rupa! Bude dobro, daj je zakoči. Onako. Dobro, okej, previše pričam. Treba se malo fokusirat. Znači, previše pričam, ne, ovdje je samo skill problem. Ovo je vozio Walter Röhrl, znači sa mjenjačem Go. Mijenjam brzine, ali ja ne mijenjam jer ne znam voziti lol. Walter Röhrl i puno tih vozača je, mislim puno, nije bilo baš u to vrijeme sad baš puno. I ja sad pripričam gluposti, ali težak je to bio auto za voziti. Stari moj, vidi ovo, gledaj ti go kume moj! Red Bull, daj ti krila part 1. Dobre, preživi. Kako ovo dobra mašina, Ovo sam Audi može napraviti. Iako u grupi B je bilo puno automobila, od Forda RS200, isto danas čuvan automobil, do Lancia koja je bila najveći suparnik Audi Quattro. Ovo je danas toliko kolekcionarski da je to hilarious, što bi se reklo. Slušaj tu turbo rupu, ajme meni. Kakav je ovo zvuk, pa ne može ni. Ostam u leru, lol. U leru sam ostao. Kakav ovo rad, ne mogu se naći. Opa, Red Bull daje ti krila, part 2. Ubor, dobre, ne ubor. Šasija, predobra. Gledaj što piše Quattro sa 2T. Inače prvo se trebao zvat nešto Quattro, tak nešto bezvezno se trebao zvat po nekom talijanskom parfemu, da. To me Juraj Šebalj naučio. Da ne pričamo o Juraju Šebalju, to je tek legendaran ja hrvatskog. Kako dobar ovaj Quattro, 320 konja. To je bilo puno, to je bilo baš puno konja u to vrijeme za rally automobil koji ima 1000 kila. To je bilo baš ono puno konja. A sljedeća generacija budete i čuli koliko je ona imala konja, još je bila luža, još luža. Gledajte kako ide. Kočenje je savršeno, naš ABS radi odlično. Pogon na sva 4 kotača. Taj diferencijal je predobro napravljen. Ja nemam mane doslovno, evo nemam. Kužiš, Lancia je imala mane, ona je bila zadnji pogon i još je bila naš centralno smješten motor. To je bilo teško za voziti. Stvarno je bilo preteško. Red Bull daj ti krila part 3. Dobre. Ko se kaže? Molim te, dobre. Što sam se izbezumio, na kratko. Kakav je ovo zvuk, Ovaj video ću pamtiti, Slušaj ti ovo, do 8000! Red Bull daj ti krila part 4. Dobre, Arčivali smo max speed, došli smo do max speeda, Kako dobar auto. Malo sam se sad. Ovo je njegovo područje. Red Bull daj ti krila par 5.
Dobre. Bože. Ću preživjet. Tak je bilo i u to vrijeme. 1986. Bože, hoću preživjet. Ali ako ću nešto zapamtiti u životu za godine i za povijest autoindustrije. 1986. Ukid grupe B. Da, to ću zapamtiti cijeli život. 1986. Da. A mi smo ujedno i završili stage, koliko vidim na mapi. Opa, zadnji zavaj. Bravo, 5.18 sam odvozio. Dobro, 5.18. Možda budemo još nekad oborili neki rekord jer ovo je baš dobar auto. Kaj je taj dizajn, ne? A sljedeća generacija imala još luđi dizajn. Evo nas na Monte Carlo ekipo. Novi Audi, još luđi i još žešći. Pogledajte samo linije. Dizajner Roland Gumpert, kako god. Kaže Bosch Fuel Injection. Druže, ovo je Turbo Injection. Da vidimo kako se Quattro snalazi po ledu. Već druga, treća, ma četvrta. Dobili smo na 180 konja. Kume moj, ovo leti. Sam što reći. Nešto mi zviždi motor. Ga malo, opa! Bolje shiftat nekako. Pazi, loše ga shiftam. Na F1 shifterima sam. Koji sam doktor, ej. Ne, kako ovo Walter Roh vozio danas djed. Još uvijek živ. Ma doktor. Svi oni u grupi B, evo Henry. Zašto je grupa B ukinuta? Henry je vozio Lancia Delta S4, to je bila isto jako luda mašina. Nešto slično kao Audi Quattro. Isto pogona sva 4 kotača, malo je bila veća, bila je čak lakša, ali imala i supercharger, znači bila je ono ludica teška. Uglavnom šta se desilo, zabio se u drvo baš velikom brzinom sa svojim suvozačem, poginuli su oba dvojica. Tu je svijet rekao ne, ovo više nije prikladno za... U skladu sa ovom vožnjom nije više ovo prikladno i tu je ukinuta grupa B. Mislim i ova danas je isto baš ono ludo, ali puno sigurnije jer ono ne može čovjek umret, to je malo naš heavy. Ali mi se ovdje tu mučimo s ovim novim Quattrom. Gume bijele. Malo ih grijemo kao, ali dobro. Kako sam izašao sam PZZ? Ne ovaj Monte Carlo je težak, ej. Baš je težak Monte Carlo. Možda s Halbe da probam malo. Kakav auto. Sjećam se kad sam ovo vozio u Colin McRae 04. Ajme meni, to su bili dobri dani. Znaće moj tatinek. Da, to su bili baš dobri dani. Ovo sam vozio ko nenormalno. I onaj Peugeot 205 E60, to isto bio velik konkurent u to vrijeme. Da, definitivno. A ovo, ko da idem pišat, znači. Valj mi ne piše ulje iz Audija. Predobar auto. No, nemam riječi, stvarno. Šta više reći? Predobro je. U kamenčić, dobro, malo je osjetio kao. Ovo je moć. Moćan je. Navodno napravljeno ih je 20 komada. I sve manje i manje ih je i... Da, eto kad pričam. Onaj šta sam htio reći, sve manje i manje ih je. A cijena je sve veća i veća. Kreće se oko, a ne znam, 2 do 10 miliona. Sitno nešto. 20 samo. Kod Audija u muzeju i samo neki ljudi imaju. Privatno onak. Ne, predobar auto, stvarno. Gledaj kako idemo mi lagano ovdje. O, to je zastava Monaka. Ok, ručna mi ovdje baš ne radi, ne znam zašto. Isprike, malo ćemo zgažiti čovjeka. Sve je to pogodno za grupu B u to vrijeme, zar ne? Mislim da to da. Ali za moje loše vožnje.
A ne mogu se ovdje snaći, znači ovaj onako... Gdje sam? Može mi neko pomoć, izgubljen sam u prostoru i vremenu. Opa. Opa, deć, šaudi. Mala beba, vidi ga. Šta je dobar? Fokus na maks, ljudi. Kako povuče, ej. Predobro povuče. Dobar, ovo sam dobro odradio, nema šta. Ali ovaj interijer. Stvarno next level, ono. Interijer je predobar. Mislim da je ovo san. Svakog car guya. I još nešto. Ako voliš rally, voliš i Audi Quattro. To jednostavno mora tako. To je sklopljeno jedno za drugo. Max speed, to je to, ne ide više. Jedva sam stao. Nešto mi leti pod šajbom. Mislim, nije kao da sam prednji branik totalno slupao, ali kao, znaš. Čudim se i dalje. Ali me nervira ovo što pišti nešto. Pa ne curi mi ulje, daj da izađem iz ovog mrtvog leda. Dokle mi vozamo u petoj, jej. Nice, ne u kamen, opa! Ne, nemaš, Monte Carlo je težak, stvarno. Ovo ubrzanje. Isuse moj Bože. Ali ovo je baš velika zvijer. Opasna zvijer. Sad imam haubu malo. Da, malo sam ju, popravio sam je. Koji kamen, dobro je, progutaj. Kako dosadan ovaj led, ej, daj da se maknem. Molim te. ABS odličan. Evo nas napokon. Na nekoj normalnoj površini, dobar zavoj. Najiskrenije. A koliko ih ima, ovo je baš ludica. Evo neka ravnica. Peta. Nice. Dobro. Samo polako. Imamo vremena. Ne znam, 13,5 km, mislim, bit će dobro ako odlazimo za... Pa ne znam, sad smo već 7 minuta i 45 sekundi. Mislim da ćemo to za 8 minuta riješiti. A izgleda će biti 9 čak. A gledaj, loš sam, jednostavno. Moji najbolji dani u reliju su bili dok sam vozio na kontroleru, tako da... JBG. Dobro, znam da smo u Monaku. To znam, ajde. Vidim izbjerice, vidimo šta, vidimo. Peta. To je to, ne ide više. Ali uzbrdo idemo, pazi. Ovo se muči uzbrdo, a? Ma šalim se, ne muči se ovo uzbrdo, ovo leti uzbrdo. Beži. Gdje smo mi? Ništa ne vidim. Pa ćemo se prevrat, nećemo. Dobro, tu smo. Evo nas. Kod Batice smo tu. Batico, a ti znaš što je ispred tebe? A ti znaš što je ispred tebe? Ispred tebe je najveća legenda ovog relija. Nadam se da ste uživali, ovo je bilo baš meni za srce Audi Quattro. A vidim da volite gledati rally, tako da hvala vam u jednu ruku, a u drugu ruku završavamo video i da, to je to. Pozdravljam vas i čao čao!